گلدانی من خپاتی من تین کردن طبعا اما ام یکن به چند دقیقه به زمانی خواه و خستکی خواه و خپاتی مجی تکوشینا مجی آلمانجی خواه هاتین جنین کردین بدل partija me HDP, ama hemen demeji de platform edenen. Su komciliğin hatın avakır, meyzi vakışının bakur, Facebook. Em parlamenteri HDP me, ama şanda em lijna me li ser navê platforma Yekîtiyê Jinên Kurd Bakur em li virin. Cara yekemîne sebebê ziyaretê me ye îro vir aslında sed sala gelê Kurd qonağa li her çar parçan de êrîş û dagirkerî êş û azal mezin ser gelê me tên ew kirin û gelek bêbextî tê kirin li hemberî wê jî bêtifaqbûyîna gelê Kurd hêza gelê Kurd qels dike dihêle ku daha bêhtir ji hêla desthilatara de tê hedefgirtin em wek jinê Kurd dixwazin divê serdema sed sala nûn de yekîtiya netewa gelê Kurd ava bikin yekîtiya jinên Kurd wê rêya yekîtiya gelê Kurd jî ava bike rast e welatê me kirine çar parçe ama em di zimanê xwe de çanda xwe de di tekoşîna xwe de hevparin ev êrîşên ku li ser welatê me tundiya li ser jina tundiya li ser zimanê me û çanda me li hemberî wê jî em bertek nîşan didine çi be bila bibe ji bo ku ev sed sal bibe sed sala gelê Kurd û bi pêşengiya jinên Kurd ev sed sal bi pêşengiya jinên Kurd wê bi sed sala gelê Kurd münasebeta ziyaretê me jî ev e ku em ji bo yekîtiyê hewl bidin ku em çi bikin û hinek platforma ava bikin ku çalak bin weke rêskek jî gotî ev serokên me Gelekî başkanı spasiya wetgez bozê hevdikine spasiya hevalêjin dikin ئێمە یەک بین پێکەوە ئیش بکەین پێکەوە کار بکەین هەوڵ بدەین ئەو کەم و کوڕانەی کە هەیە ئەو وەزعی کە لەبارە ئیشی تیا بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەم ئەزمونە بە قووەت بکەین بەرەو پێشەوە بیبین محاولێ ئەوە بکەین هاوکاری باشمان هەبێ لەگەڵ هەموو تەرەفەکانی تر لە شوێنەکانی تر لە ڕووی قانونیەوە محاولێ ئەوە بکەین ئێرە ئیبرازێکی گەورە بێت بتوانێت هەنگاو بۆ شوێنەکانی کە بنێ بە شێوەیەکی ڕسمی بە شێوەیەکی واقعی و بەبینینێکی ڕێکوپێک بۆ ئەوەی دوژمنان زیاد نەکەین لەسەر وەزعی کوردستانی عێراق ئێمە زۆرمان پێخۆش بووە و هەنگاوشمان